Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fankihu ma tawba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati faman raghiba 'an sunnati falaysa minni. Tazawwaju wa la tutariku fa innallaha la yuhibbul tawakkina wa la tawakkal. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa nabiyul karim. Ingkang rasa ais pangampi pupuh